sagot tuwang kada kay amin nagbibay na gundaway. Good morning again, Ma'am Lucy Bukobo. Di paten kan, di ko nagngem saan. Tajag kabailan nga mapukaw ka din na. Dangamin na irwamak nga adaka. Mang taripato, mga yad kanya itinapudno. Ulitin ken, ibalikas ko ken ka. Ako kwam, tuy puso ken rignak. Uray pa'y nuwagin na tayuta. Ag may saka nga agdagikwa. Lipaten kan, di ko nagngem saan. Radyak kabailan nga mapukaw ka din na. Tangamin na irwamak nga adaka. Mang taripato, mga yad kanya kitinapudno. Ulitin ken, ibalikas ko ken ka. Ako kwam, tuy puso ken rignak. Uray pa'y nuwagin na dayuta. Ag may saka nga agdagikwa. Nalawa lugar, itinagpaitanta. Naadla kat Hawaii, ket adda aglawag. Kailing ko, tinapindas, alangin-langin ta. Ikawa at biyag ko, tiyadayong dito'y demnan. Thank you so much, Ma'am Lucy Bukobo. Ayan, for the 1,000 stars. Ayan, the Stop, Look, and Listen. And of course, Willie William Wallace Show, ni Sir William Bukobo, and of course, ni Uncle Edmond and Auntie Josie Francisco. Good morning, good morning. Kata kay amin. Ayan. Maraming salamat po, Ma'am Lucy Bukobo. Ulitin ken, ibalikas ko ken ka. Ako kwam, tuy puso ken rignak. Uray pa'y nuwagin na dayuta. Ag may saka nga agdagikwa. Nalawa lugar, itinagpaitanta. Naadda kat Hawaii, ket adda aglawag. Kailing ko, tinapindas, alangin-langin ta. Ikawa at biyag ko, tiyadayong dito'y dennan. Kailing
not. Thank you so much again, Ma'am Lucy Bugobo, Itia, Hawaii. Maraming salamat po, Ma'am Lucy. God bless you always, ma'am.